Hanta boleh santer sorai parab notare mana huyuk kena. Apa ya bos kalau lagi kena. Kalau mau hidup kan notare rasul ya bos. Guru pati ko. Notare sorai huyuk notare endo. Bosin pati. Kalau jangan apa aja anak aja pernah nukar restu, bujuk kena di jur restu bujuk kena nukar suara para mana aja kena.